Rhys ar gic gornel. Isel cael ei glirio, CJ Craven yn twyllo ac yn rhoi croesiad yn ucheltig at Harry Owen. Vincent gath y peniad. Craven ar ei frest ac yn mynd amdani. A'r ergyd yn cael ei wthio dros y traws gan Dave Jones. Craven yn gweld y cyfle. Bron iddo fe i chymryd i. Aled Evans yn chymryd i'n gyflym. Harry Owen. Bos y pella Vincent yn codi. Ac am arbediad. Joe Evans ar ergyd yn syth at Dave Jones. Nath o'n neud yn dda i gadw'r ergyd mas. Price, mynd o'n bas hir letraws tuag at Craven. Cwrdd y da gan Craven. Craven at Lewis Rhys yn camu dros y bel. Ac Elliot Evans! Yn o'i Met Caerdydd ar y blaen gyda 5 munud i fynd tan yn yr amser. Symudiad chwym. Sgiliau da gan Craven ac Elliot Evans. Ond mae 5 tro tymor yma yn canfod Cefn yr Rwyd. Rhys. Elliot Evans yn cyd chwarae. Mlaen at Harry Owen. Harry Owen. Ar un llawr at Vincent. Elliot Evans yn casglu Elliot Evans! A mae ail! Ac ail Met Caerdydd hefyd. Tîm cartre yn ymestyn i mantes nhw. Wnaethon nhw trio sicrhau lle yn y 6 ucha. Yn y hanner awr ola. Cadwalet ar y penio. Yn cael y llongyfarchiadau wrth i dîm yn tynnu nôl. Mae yna o beth i Aberystwyth. Ond angen pwyntiau arnyn nhw. Adeg yma'r tymor. Lang. Congymeriad gan Craven yn y cefn. Hogan. Cael lawr ar gol i Aberystwyth. Dal i gael y bel trwy'r cyrff. Darlington! Darlington fewn i'r gol! Aberystwyth yn union i'r sgôr! Ar eilydd yn creu argraff yn syth. Sgorio ei rwyd i hun gan y wythnos erbyn y seintiau newydd. I'r rwyd cywir tro hyn. Dros i fewn tuag at Sam Jones. Tom Price yn casglu. Tom Price yn trio o'r sodliad da at Craven. Craven ar ergyd. Craven am gol. Met Caerdydd nôl ar y blaen. Ond yna lygedyn o beth i Aberystwyth. Ond yna un symudiad slic gan y myfyrwyr. A Craven nath goroni'r symudiad. Munudau'n diflannu i Aberystwyth. Met yn edrych i sicrhau i lle yn y 6 ucha. Tymor yma, mae'r ail dymor yn olynol. Harry Owen. Rhys Jenkins yn llithro. Harry Owen yn ergyd. Harry Owen! I sicrhau'r triffwynt i Met Caerdydd. I'r gornel isa. Anffodus gan Rhys Jenkins ar eilydd. O, ddim angen gofyn dwywaith i Harry Owen. Gymryd cynnig. Elliot, first of all, how tough was it out there? Because it's a cold afternoon in Kincoed. Yeah, it's always going to be tough against Aberystwyth. They obviously, obviously in the battle they're in at the moment, they have to make it difficult for you. I thought they tried to do that first half, but we were, well in control. And obviously got the 2-0 lead, and we've kind of let them back in a little bit, and we're frustrated with that. So yeah, we made it a little bit tough in the end, but 2 really good quality goals at the end of the game as well to go and win it. So pleased. Anthony, it got interesting during the second half. What did you make of the game? Yeah, instead of half-time, we were a bit too stand-off, to be fair, and let them play some decent balls between us. They got some good rotation. A little bit more aggressive. We didn't particularly start the second half as well. However, we got the 1 goal by changing 1 or 2 players. Brought on a 17-year-old in Rhys Jenkins and a 16-year-old in Tom Mason. Really good, fantastic players. The future's bright for them. But we get that goal and we get our noses kind of in the right direction and just pinch another one. We had a good chance to go 3-2 up, but it's a case of, do we shut up shop and kind of allow the game to fizzle out to 2-2? I don't think we overplayed. I think we had to go and put pressure on. That's why we got success. That's why we could overrun first half. So we stuck to game plan. Listen, you got
quality players. Harry Owen on the left-hand side, decent ball in. You got Tom Price, who's a fantastic player in there. So I knew I was up against. But once you get the 2-2 and you're thinking the tails are up, it's just a little bit disappointing to concede. Ryan, hapus perfformiad y tîm heddi? Hanner gyntaf o'n. Lot o patrymau ni wedi gweithio arno trwy'r wythnos, siap newydd i ni heddi. Ac oedd y patrymau yn gweithio ac yn cael effaith arnyn nhw. O'n i bach yn siomedig o'n erbyn mewn, falle 2 neu 3 i fyny, hanner amser, a wedyn, os chi ddim yn sgorio, chi'n rhoi gwasgedd ar eich hunain yn y cefn, a dyna beth wnaethon nhw dod mas redig o gwmpas chydig bach fwy, wnaethon nhw edrych ar eu siap nhw a stopo ni ragwarau, a wnaethon ni jyst chwarae mewn i dwylo nhw wedyn ail hanner, so o'i'n falch bod ni dangos y sort of resilience na ar ôl dod nôl i 2-2 i just cael bach o quality na i sgorio y trydydd a'r 4th gol, a mi'n credu oedd pob un gol yn wych heddi.